Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ang napauluhan. Jack impagaro, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naimas at talaga ti lutom asopas na Aisa. Anya ka di ti sikretong? Basta naragsak ka nga agluto, kan napakuyugan iti ayat, talaga anaimas. Tinulad ko mati ingredients nga imbagam, ngam apay nga'y adumalat ta ti lutom. Sikan sa ti kalaingan nga agluto dito ili tayo. Amangan no nakurang lang iti ayat, iso asaan anaimas ti kunam alutom. Naimas nga ta ti luto ti na in love, ngam ti saan? Awan ka di ti ay ayatem, iso ako nam asaan ka ana in love? Ay ayatek ni nanang ko. Ay ayaten kamet. Oh. Sabali a love ti kunkunak. Sige, inakon. Tamangan no sa pulendak iji balay mi. Bye-bye, Doris. Umay kan tumanan dito balay. Si kamit day tamasabat ko, Dennis. Mapan ka ka di ijay balay da Aisa? Oo na. Nagkapu ka kada ijay? Wan, adda ngamin napan ko inala. Pinagsopas na, kat talaga anaimas tiluto na. Talaga analaing ngagluto ni Aisa. Isun samot ti kalaingan ngagluto. Isu nga ado ti suki da iji karinderyada kan mami na. Nagasat ka no iso ti maasawam. Anya? Asawa? Awan pa iti panunot mi ti asawa. Kunak man no dandani kayon agasawa. Awan pa reta. Narigat ti panagbiag. Imbag to lang no da trabaho ka. Tapno santong agrigat da tao. Sabagay, may mayat matlaang tagsagana pa yung umuna. Tapno nakasagana ti amin. Oh, si kamot gayam, Dennis. Umay ka dito kusina. Kalkalpas mi anag sopas ka ni Doris. Umay ka taigawan ka iti sopas. Apag isugayam ti umay ko Naranak na ita sopas. Mabalin ka tamat nga ilutuan no kayat mo lakit di. Uray anya nga oras. Sabagay. Nagagat kamot nga agluto. Nasingpat ka pa'y. Nagpatiray pa'y laang mat. Pudno ti bagbagak. Sikan ti kalaingan nga agluto. Wanan. Di na kon patiray ukan, Dennis. Umay kakit din. Taumay ka agsopas. Kabayatan anapudot pa'y. Ina ko na dyan pagadalan, mami. Lalaingam, anak ko. Basit laagan nga anos, makaturpos kanto. Isungarod nga oray bakasyon. Kat agsamarak, tapno darasak makalpas. Danda ni ag-retire ni ulitag mo ijay trabaho na kas engineer. Imbaga na asika ti sumukat iti pwesto na. Imbaga namat day ta kanyak, mami. Iso nga ikagumakta agturpos iti mabiit. Sapay la kuma, anak ko. Nagasat ka, no makatrabaho ka adagos, apaman ang makaturpos ka. Alang araw din. Inakon, mami. At dapay ngamin aramidak iti pagadalan. Iso amasapa ak ita. Anyamot tan? Agdong par kayo pa'y? Sorry, miss. Naigalisak. Tanagalis tinabadakak. Kita am ngamin ati pagpagnaam. Nadong par naklakat nga rudan. Agdardarasak ngamin. Iso ajak nakita tinabadakak. Iso adin ng par naklatan? Chancing samot daytan. Sorry manin, miss. Saan ko ngayong gagara? Nasakit ka di? Nasakit Saan ang may katisakit na babaon di taas sorin? Di ta ka man lang. Ay, nagsuplada matanda dya babae. Nagpuskol pa iti make-up na. Naglabasit ti sipit kan pingping na. Madlaw mat nga rod ako lorete. Nanyamat nga minday nabadakak. Agkasarti kaadalan tayo iti high school ani Tessa. Si kakano ti chef cook, tanalaing kang agluto. Tumulong kami mat
Taga-ano ka diti mga sawa kan kuana? Di ta kano ka bang nga ili? Ay, madamang ko man. Kaano kayo kadimat nga agkasarkin ni Dennis? Awan pa'y matimbaga na may papan iti kasar. Ti amumi idi kat agkasar kayo. Apaman nga agturpos tayo. Takanayon kayo idi nga agkuyog. Awan pa'y nagsaritaan mi maipapan iti kasar. Idi pa'y ubing tayo. Kat umuli kayo pa'y iti kayo. No kaninyo ti balo nyo idi pagadalan. Ken, adda pa'y di mga anak ko man. Ngam natinag ko ti balon ko. Nawaris. Anya nga'y tikinan mo. Inikanak ni Dennis. Kinan mi di balon na. Nadwa kayo anangan iti balon na. Di saan kayo anabsog? Napan kami nagbayabas. Ado mo ti bayabas idi iti aglawlaw ti pagadahalan. Adon tinakiasawa a kaadalan nyo. Kaano kayo kadimot nga gasawa ka ni Dennis? Awan pa'y matimbagbagana, mami. Mayatanak nga minamangkit kita iti baby nga apo ko ti kaaruba. At ako mamot aw-awir ka baby. Dumanon to dayta, mami. Saan kayo pa'y matabakat? Imbag ita tanapigsaak pa'y nga agawir. No bakit akton, jakton makaawir. Narigat no siyak ti mangibagakan ni Dennis nga agkalay sa kamin. Sa bagay, alangan asika babae ti mangibaga. When mami, nukid dawan ni Dennis ti panagkalay sa mi, di umanugot ak adagos. Oh, gayam Alex. Sikamat ni masabat ko. Italang man na makita ka At da trabaho ki jay syudad, gayam. May sa helper iti faktorya. Helper ko nam? Mabalin na kadimot ijay. Kaya't kumat agtrabaho ijay syudad. Agkasapulan ti faktorya iti helper. No kayat mo, umay ka, taisarak ka. Amang ano saan ko nga amot yar aramidak na umayak. Agisupot lang matitilupot nga i-deliver ti para deliver. Nalakamot lagayam. O sige, sumurtak nga rod ka. Umay ka tapno adda kaduak iti kwarto nga ababangak. May sa paggastuan ti abang iti kwarto, apagyanan iti syudad. Nakaumay ka mat barok, adda ka din napatid nga ibagam. Napanan ka din ni Aisa, ante. Adan sa napanaginatang, urayom labasitan. Ija ka di tiyandante na panana, ante. Ije ka no grocery. Ada ka no nga minalipatan na. Mapan ko sabatan Imbag lang at nakadwa na amag na nga agawin. Adakan ka dayta, barok. Sapay kasla makatudtudo. Isabatak iti payong, ante. Tapno sana mabasa. Alaman nga rod, barok. Imbag ka ta nairana nga adda ka. Agtudon, ika ka di pa naka-grocery? Ay, imbag kadakan. Adan samot awit mo apayong. Wen, nagapo aki di balayo. Ngam imbagan niya anting ay may ka na grocery. Iso sinurot ka. Inta nga Ruden. Nasaya at matimay ka. Tapno adda para awit. Wana, ngam inton makadanon tayo di balayo. Agluto kay tinaima sa kanan tayo. Areglado. Amok ti paboritom asidaan. Iso ti lutuag. The best ka talaga. Sikan ti kalaingan nga gluto. Chef cook ko naman. Patiray ok ka di manenday ta. Apay patiray ok. Agpay sumet analain ka nga gluto. Malagip mo ka di pa ni Alex anak adalam ta idi? Duamat ti Alex akaadalan ta. Ay, jay ka di gayam mo akanayon amang sutil kanyak? Ti pa'y gayam kababalin na. Ti kinalay na amang sutil ti malagip mo. Apay ka di day jay ama nagsutil. At nagayam trabaho na iti syudad. Aw-awisan nak. Tagkasapulan ka no iti helper ti faktorya pagtatrabahoan na. Mapan ka kadimot ijay syudad, Dennis? Mapanak tapno makaurnongak.
Awan mo tihos na pagsapulak dito eh. May mayat ijay. Tano ag permanente ak. At dan makuna trabaho. Saan ka nga taamang lipat? No adda kanton ijay. Imposible ang malipatak ti kapatgan a babae iti biyag ko. Saan kanto apulos malipatan, Aisa? Masapat ko manan ti babaya suplada. Aglisyak, tapno jak manin masagid. Imbag tamang tinaramid mo, aglisi iti dalan ti akin dalan. Ha? Dalan mo gayam ti pagpagnaan dito'y syudad? Dinak man pilosopon si kaalalaki. Anya ka di tinagan mo? Apaya kaya't mo amaman tinagan ko. No di mo kaya't nga ibaga tinagan mo, kukwam laan sa anak na interesado. No saan ka nga interesado? Apay nga rod adinamag mo. Di ta ka man langan, suplado. Na, tasak pa'y kat kanon ti suplado. Unay mat dahi jaya na babae. Nalabas. Pagtrabahuan na nga ta. Bueno, estudyante pa'y. Mapanta ka din ijay syudad. Nakapakada ka din iti bagbagam agayim mo. Wen, napanak iti balay da ay sa di kalman. Nakapakada akon. Ni ka di ay sa tikunam agayim mo pagpakadaam. Hapang nga umisim ka. Anta ka di nakakatkatawa ka ni Aisa? Awan, Mat. Malagip ko pa idi ubing tayo. Akasla kayo lagasawa. Kat ubing tayo pa idi. Ubing tayo pa idi. No mapanak iti balayda, agluto iti naima sa makan. Iso akay kayat mumatan ti makmapan ijay balayda. May saan napatag agayam ni Aisa? Napatag tanalaing nga agluto iti kanam. Kasta ka di. Nagtanda ka man dita, Alex. Mapandakit din ni syudad. Magagaran ako na makadano ni Jay. Apay analiday ka, anak. Ada ka di madi amarikrik-nam. Awan mat, mami. Nung amin kastoy nga oras, kat nakarubwat ka amapan iti karenderya. Ita, di ka pa'y mat nakarubwat. Maikawa akla siguro iti kaawan ni Dennis. Masapol nga irwam mo asan akanayon nga adda iti sibay mo. Ita lang amin nga imadayo kanyak, mami. Ubing kami pa'y idi, kat kanayon nga umay diti balay. Kanayon kami nga agkuyog amapan iti pagadalan. Iso nga ita, saan mo napadaan ng tiyo umay na? Tanapan kat nga ron nagtrabaho. Kapilita na kasta, mami. Manipod ita, saan mo nga ilakam iti sopas a binigat? Hi, boys! Lumabasak pa'y. Mapanak dita pagtrabahwak. Nalawa mo ti pagnaan. Lumabas kalata, No, jakag ka mali. Kabarbaro day takadwam. Saan ka di? Ha? Awan. Ni Dennis. Kabarbaro akadwa tayo dito paktorya. Oh, hi, Dennis. Siyak ni Cora. Single. Still available. Ha? Kasta ka di? Or siya, still available. Single mat. Mayat mat gayam ti kadwam, Alex. Game na game. Ha? Apay, siya. Sa anak ka di game? Diyak kamukan ka. Ha? Dita ka yon. Oh, napintas mat dadya babae. Nabayag ka din dito'y dadya? Medyo. Ang nasirib si ka. Pag kunaam anasirib, Tay kunadan. Ano adda ti pusa? Aglamang ti otot. Ngamno awan ti pusa. Agaayam da. kaya't mo asawan? Nagagitlaang no damangkit kita? Makitam to gayam. Ngam agpay so tinakunam, anapintas. Nakayawanak iti kinapintas na. Ha? Itamampay nga ibagam, nga adda na kurso na daam a babae, gayam. Hello, Dennis. Kumusta ka ditan? Ada ka din trabaho? Adan, Aisa.
Iso na lang ta para supot ti lupot. Dennis, kanayo namot ati umawag. Tamailiwak mo't. Bayam, ta kanayo nakto nga umawag. Saan kan ngagpasugnod? Sige Urayak day ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Jack Impagarog. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay.